kandi ubu ngiye natangira mbabwira inkuru za politike maze tukaza kuramukanya nyuma. Ubwo niba mubinyemereye reka tubigenze gutyo. Turi mu gicuku cyo kuwa mbere tariki ya 24 Gicurasi mu 2021 ku nyubako irindiwe umutekano kurusha izindi muri iki gihugu. Ni Le Palais de Kourouba iherereye mu murwa mukuru Bamako ho muri Mali. Abasirikare bibumbiye mu itsinda ryihariye rizwi nka National Committee for Salvation of the People bayobowe na Colonel Assimi Goïta akaba na Vice President binjiye muri Le Palais de Kourouba mu burakari bw'imboneka rimwe maze bayoye President wa Mali Bandao utarashira icyaka n'ipfa ry'ubutegetsi kuko yarabumazeho amezi 8 nyuma yo kubwambura mugenzi Ibrahim Boubacar Keïta tariki ya 18 Kanama y'umwaka wari wabanje. Tayari Colonel Assimi Goïta ategetse ko President bamuboha, Minisitiri w'Intebe Mokhtar Wane hamwe na Minisitiri w'Ingabo Souleymane Doukouré nabo barabafite kandi babafashe matekwa babicaje hasi nkaho hari ibyaha babashinjwa. Mu gitondo cyo kuwa kabiri abaturage barajya ku kazi mu mujyi wa Bamako, abantu ntibaramenya ko ijuru ryaguye hasi gusa bazi guhumurirwa no kureba ifundi bakamenya ihaka batangiye kunukirwa n'uruntu. Icyari cyamaze kuba nicyo mu 2014 Naunihal Singh yise gutembagaza ubutegetsi mu nyandiko Seizing Power the Strategic Logic of Military Coups. Hahise hakurikiraho ibintu ugomba kwibazaho niba ushaka kuza gusobanukirwa naho tugana. Nyuma y'iminsi 8 habaye iryo tembagazwa ry'ubutegetsi Ubufaransa bwahise butangaza ko buhagaritse Mali mu bwami bwabwo bw'abavuga igifaransa n'umuryango wa Francophone. Ubwo ariko nyuma y'umunsi umwe byose bibaye, President Emmanuel Macron yavugiye i Bruxelles ko umuryango umwe bw'Uburayi ugiye gufatira ibihano karundura igihugu cya Mali n'ubutegetsi bushya bwayo. Atari ibihano gusa ahubwo ku itariki ya 20 Nyakanga y'uwo mwaka Colonel Assimi Goïta yaragambaniwe ngo yicwe. Kuri iyo tariki Deutsche Welle y'Abadage yavuze ko ubugambanyi karaho butaka bwahujwe n'Ubufaransa ngo Goïta yategewe igico kuri Bamako Grand Mosquée ariko we n'abamurinda birwanaho kugeza bagaritse ingogo zabo bishi babo birangira Goïta avuga ko ari kumwaza Abafaransa na bene wabo bashatse kumwambura amagara. Kubihirwa mu Bufaransa byongeye kwiyongera ku itariki ya 7 Mutarama 2022 ubwo AFP yagiraga iti ingabo 400 z'Abarusiya mu mutwe wa Wagner zakiriwe ku mugaragaro muri Mali, ariko kuva ku itariki ya 15 kuboza ku mwaka ushize bari barageze muri iki gihugu nyuma yo kwirukana ingabo z'Abafaransa zari zihamaze igihe. Abandi bati AFP nta makuru mufite shaka kuko ahubwo Abarusiya nibo berekereye Colonel Goïta ko bakora coup d'etat. Tuvuze uko bakora coup d'etat numva nababwira nakandi gastori karimo coup d'etat kakabamo n'ijambo Abafaransa n'ijambo Wagner. Reka nkababwire n'ubundi umurimo wanjye nukubanezeza tukanezezanya tununguka ubumenyi mu cyahenge kandi mu gutebya no gutera ubuse bya Kinyarwanda di muraho. Ariko buriya rero ubugabo si ubutumbi. Nabyemeye numvise ukuntu Captain Ibrahim Traoré w'imyaka 35 amaze iminsi yahagize ibisaza muri politike nyuma yo kwaduka nk'iyagatera mu mbwirwa ruhame n'impindura amatwara yo kuzura igihugu cye cyari kiri gupfa ariko gikura ibuzima kijyana ibuntu nka Kitatere cya Mutabazi cyatatiraga kigatera umuhungu w'abanyiginya wacikuye u Rwanda rwanyazwe rwoga maze akadukana nanga madumbu bwacya karema karinga hamwe na Kimumugizi nuko umusizi yabirabukwa agahangwa hati Ndoro uyu wahabuye u Rwanda akabarwabiza ngoma. Traoré uriya rero akaba wahabuye akabiza n'ingoma z'Abanyaburkina Faso muri ka Gaston nababwiye ko ngiye kubatera. Ni mu gitondo cy'ubunyoni cyo kuwa gatanu ku itariki ya 30 Nzeri mu 2022. Nzeri n'ukwezi kwa 9. Abasirikare bayoboye na Captain Ibrahim Traoré barabyuka yarubika berekera kuri quartier ya Ouaga 2000 iri rwagati mu gisagara cya Ouagadougou ho muri Burkina Faso. Bari abasirikare barinjiye bihuta mu nyubako ya Kosiam ibiro bya President wa Burkina Faso. Nyamara kuko ari we bashakaga ngo bagira akantu bamwibwirira basanze ataharaye ahubwo yare mu kigo cya gisirikare cya Kambabasa kiri hafa. Nuko kibuno mpamaguru bihuta baganayo nk'abatwaye impuruza nuko byari bimeze kuko hari ijambo ryihutirwa bashakaga kumubwira. Abarinda Kambabasa babangiye kwinjira ariko Traoré wahisemo kudaseka kuko nta gisekeje kiri ku isi ategeka ko binjira ku gatuza maze begera President Paul Sandaogo Damiba ngo wari ukenyeye agasume kandi nawe rwose wari utarashira icyaka cy'ubutegetsi kuko amezi 8 ariyo yonyine yarabumazeho nyuma yo kubwambura muri coup d'etat President Roch Marc Christian Kabore ku itariki ya 28 z'ukwa mbere y'uri ya mwaka. Traoré yegera Damiba amwongorera ko kuba President bitakimubereye. Birumvikana ko tayari indi nkuru ya coup d'etat yari tangiye gukwira umusozi. Bitaratera kabiri Burkina Faso nayo yakuwe mu muryango wa Francophonie. Ubufaransa bucana umubano wose na Burkina Faso hashize iminsi 7 byose bibaye tariki ya 3 z'ukwa 10. Umunyamakuru Jackson Bulke wa The Guardian yahamije ko i Moscow mu Burusiya hari kuvuga impundu basingiza ko Imana zeze. Bulke ati Yevgeny Prigozhin yavuze ko Traoré wafashe ubutegetsi muri Burkina Faso ari inkwakuzi y'ukuri ku butaka bw'iwabo. Ibrahim Traoré is a truly courageous son of the motherland.
nkuko mu byumba muri izo nkuru ebyiri igikorwa cyitwa kudeta cyakozwe ubugira kane mu gihe gito gishoboka. Ikindi gikorwa nk'icyo duheruka kucyumva muri Niger, aho ejo bundi ku itariki ya 26 z'ukwezi gushize abasirikare bikoze mu mutana bakibwira batanazi. Naho muri Guinea muze ya Alpha Condé ntazibagirwa urugomo abasirikare bayobowe na Mamadi Doumbouya bamukoreye ku itariki ya 5 z'ukwa 9 kwa 2021. Mu kwezi kwakurikiyeho muri Sudani, General Abdel Fattah al-Burhani nawe yabandagaje ubutegetsi yigarurira ibyubahiro byose bya Sudani. Mu mezi 3 n'igice muri Guinea Bissau, Perezida Omaro Sissoko Embalo habuze gato kugira ngo nawe bamwambura ubutegetsi muri kudeta yabazwe nabi. Niba wabyumvise neza, twakomeje gusubiramo ijambo kudeta muri Afurika, tuvuga abafaransa n'abarusi. Aha rero abasangirangendo bacu bakadasohoka bamaze kumva ko isango ari isango. Nkuko twabibasezeranyije, tugiye kwitsa ku kibazo cy'itembagazwa ry'ubutegetsi muri Afurika ryongeye kuba icyita rusange. Turamenya impamvu ibiri inyuma, uko uyu mugambi ucurwa ukanashyirwa mu bikorwa. Uziko dushobora no kugenekereza tukakubwira ko ku mahirwe y'ikirenga Perezida wa Nigeria Bola Tinubu ashobora nawe gukurikira vuba, naho Macky Sall wa Senegal ababicungira hafi baramugira inama yo gushaka igihugu kizamuha ubuhungiro. Mbere na mbere ariko ubanza umenye ko abaperezida 11 bo muri Afurika babukesha kudeta. Abo barimo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wa Guinea Equatorial, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, ni kudeta yigendera. Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville nawe nuko. Mu Misiri, muri Zimbabwe, muri Tunisia na bya bihugu byo mu burengerazuba tumaze kugarukaho, hose abategetsi barasingiza kudeta yabakamiye. Ubundi inkuru ya kudeta itangirira mu gitabo cyitwa Bibiliya, mu gice bisi igitabo cya mbere cy'abami, umutwe wa 16 kuva ku murongo wa 15, aho umwanditsi yagize ati: mu mwaka wa 27 w'ingoma ya Asa umwami wa Yuda, Zimira bumwami Itirisi mu gihe cy'iminsi 7. Icyo gihe ingabo za Isirayeli zari zarataye Igibetoni y'Abafilisiti. Nuko izo ngabo zumva inkuru ivuga ngo Zimiri yigometse ndetse yica umwami. Abanyamateka bahamya ko iyi nkuru ivugwa muri iki gitabo yabaye mu mwaka wa 885 mbere y'ivuka rya Yezu. Bakanemeza ko ririya hirikwa ry'ubutegetsi ari ryo rya mbere ryabayeho rifite umudeli wa kudeta tuzi none. Gusa hari n'izindi nyinshi zivugwa muri iki gitabo, harimo niyo turaza kwifashisha. Indi kudeta itandukanye n'ibyanditswe biri muri Bibiliya kandi yabaye mu bihe bya kera uyisanga mu gitabo umwongereza William Shakespeare yise Julius Caesar, aho bari inkuru y'ukuntu mu mwaka wa 44 mbere ya Yezu umutegetsi w'ubwami bwa Roma witwaga Julius Caesar yagambaniwe agahirikwa ku butegetsi yishwe n'abarimo inshuti ze Brutus na Cassius. Iyi bakudeta yamamaye ariko idasa nizo tubona kuri ubu. Ushaka kumenya neza aho abasirikare bakora kudeta none babikomora, wasoma urupapuro rwa 375 rw'igitabo Peter Doyle Paperback cya John Vernon, aho avuga kudeta nk'igikorwa cya gisirikare kigamije kwambura ubutegetsi abasivile cyangwa abandi basirikare, cyaba cyarakozwe bwa mbere ku itariki ya 9 z'ukwa 11 ku 1799 bigakorwa n'umujenerali w'umufaransa w'umuhungu w'ikorosika General Napoleon Bonaparte. Mu nkuru ukwiriye kumenya niba ushaka gusobanukirwa neza imvano ya kudeta ngo kuri iriya tariki uriya mujenerali yari amaze kurambirwa ubutegetsi bw'abasivile bari baradukanya akaduruvayo kanatumye igihugu cy'Ubufaransa kiyoborwa n'abaperezida batanu icyarimwe, kuko umwe cyangwa babiri ntibari kugishobora kubera impinduramatwara yiswe French Revolution. Revolution Française yari irimo ijya mbere kandi Napoleon Bonaparte na bagenzi be bari baragiye kurwana mu Misiri, ariko bakumva ko abasivile bakomeje gusenya igihugu maze basubirayo agiye guhirika ubutegetsi ngo ashyire ibintu ku murongo. Kudeta ye yayikoranye amayeri n'ubuhanga buzahora bwirahirwa, kuko mu gitondo cy'itariki ya 9 z'ukwa 11 ku 1799 yakwije igihuha cy'uko hari itsinda ryitwa Jacob rishaka kugira n'aba abategetsi bose mu gihugu, kuko ari we wari uhagarariye igisirikare. Asaba abayobozi bose b'igihugu kuva ku muto, abadepite n'abaperezida batanu guhurira ku nyubako yitwa Chateau de Sainte-Croix kugira ngo abarindire umutekano. Bose bakimara kuhagera abatunga imbunda basaba guhita bandika bagasinya ko kuva ubwo ahise aba umuyobozi w'igihugu, kandi ko nk'abategetsi babimwemereye bo bakaba beguye ku bushake bwabo, yewe babitangariza rubanda. Nibwo mu gihugu hose hakwiriye ijambo kudeta, abaturage bashaka kuvuga ko hari umusirikare witwa Napoleon Bonaparte wakinduye ubutegetsi. Gukindura bavugaga nuko ubikira umuntu atabyiteguye ukamutimbura ikintu mu mugongo maze akabandagara hasi. Ubwo rero uhengereye ubutegetsi ukabubandagaza hasi, ibyo abarundi bita gutembagaza ubutegetsi ukabikora uri umusirikare. Icyo gihe ubukoze kudeta, naho yari rubanda cyangwa umusivili ubikoze ashyigikiwe na bene wabo, ibyo byitwa impinduramatwara. Kuva kuri kudeta ya Napoleon yo mu 1799 hatangiye kuba izindi nyinshi ku mugabane w'Uburayi na Amerika ndetse na Aziya. Abasirikare babona ko ubutegetsi bw'abasivile bwananiwe bakabufata, ahasigaye bakayoboza imbaraga z'imbunda. Muri Afurika ho guhirika ubutegetsi ni ibintu bihagaragara kuva mu bwami bwo hambere mbere kuza kw'abazungu. Nk'ubwo hari ingero nyinshi, nk'aho umwami Shaka wamenyekanye nka Shaka Zulu mu bwami bwa Zulu muri Afurika y'Epfo y'ubu yageze ku butegetsi amaze gukora igisa nka kudeta, ahitana umwami Dingiswayo w'ubwami bwa Mateto.
Mu Rwanda naho kandi hari ibyabaye mu 1895 ubwo Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko bamburaga ingoma Mibambwe wa kane Rutarindwa bakayiha Yuhi wa gatanu Musinga, bigafatwa nka kudeta. Ariko icyo gihe mu bihe by'ubwami bwo muri Afurika ibyo babyitaga kurwanira ingoma. Ubundi kudeta za gisirikare muri Afurika zamamaye cyane mu myaka yo kuva mu 1960 ubwo ibihugu byinshi byari bitangiye kubona ubwigenge, maze abakoloni bagasigaho abategetsi n'ubundi bazakomeza kubumvira. Nk'ubwo rugikubita General Abdallah Khalil muri Sudani yakoze kudeta. Mu myaka ibiri yakurikiyeho General Mengistu Newaye na Colonel Gebeheyu bakoze kudeta yo guhirika umwami Haile Selassie hari ku itariki ya 13 Ukuboza ku 1960, gusa bari babibaze nabi ubutegetsi babumarana iminsi ine gusa kuko umwami yari akunzwe cyane. Muri uyu mwaka nibwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byacitse, maze Mobutu Sese Seko atembagaza ubutegetsi bwa President Joseph Kasavubu na Minisitiri w'Intebe Patrice Lumumba, we wanabiburiyemo amagara mu kagambane k'ibihekane. Tutizimbye mu magambo, hirya no hino mu bihugu bya Afurika hafi ya byose kuva mu 1960 kugeza 75 byabaye ibinyacumi bya kudeta muri Afurika. Nk'ubwo dufatiye urugero mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba duherereyemo, mu 1974 muri Uganda hategekaga Idi Amin Dada wari generali. Uyu yari yarageze ku butegetsi tariki ya 25 z'ukwa mbere ku 1971 ahiritse Milton Obote. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwaga Marshal Mobutu, nawe yari amaze imyaka myinshi ayoboza inkoni ya gisirikare abazayirwa nyuma yo guhemukira Joseph Kasavubu. Mu Burundi ho mu 1966 ntibazibagirwa umunsi Colonel Michel Micombero yiha ubutegetsi ku gatuza ka gisirikare akayobora kugeza mu 1976 nyuma yo kubogoza umwami Ntare wa gatanu ubwo yari yatembereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gihe General Major Juvenal Habyarimana mu Rwanda nawe yasingizaga imbaraga za gisirikare kuko nizo yari yakoresheje tariki ya 5 Nyakanga mu 1973, maze akavunira umuheto mu nshuti we Gregoire Kayibanda n'inshuti ze zo muri Gitarama. Yenda dufatiye kuri iyo ndererwamo wakumva ko muri kiriya kibarira abasirikare bakoze iyo bwabaga bigarurira ubutegetsi, ariko abenshi nabo bongeye kugenda bahirikwa na bene wabo, abandi babatangizaho intambara zabasabye ku ngufu cyangwa ku rupfu kurekura ibya rubanda. Mu mibare yoroshye kuyumva, ubu tuganira mu bihugu 54 bigize umugabane wa Afurika, ibihugu 49 byose byabayemo kudeta. Ibihugu bitazi iyi nkuru ni Botswana, Afrika y'Epfo, Namibia, Cape Verde na Mauritius. Ariko bakaba n'ibihugu habayemo kudeta nizagira umusaruro. Ibi birimo Maroc, Kenya, Eritrea, Malawi, Cameroon na Tanzania. Kuri uyu mugabane hamaze kuba kudeta 216, maze 108 zigerwaho mu gihe 108 zapfubye. Kugeza aha birumvikana ko umugabane wa Afurika na kudeta byanywanye. Ariyo mpamvu wahita wibaza ikibazo ugira uti kuki muri Afurika hahora ihirikwa ry'ubutegetsi? Mbese ni uwuhe muzimu wahambwe muri Afurika? Mu 2005 abanditsi babiri Paul Collier na Anke Hoffler bakoze ubushakashatsi ku mpamvu itera kudeta nyinshi muri Afurika, maze basohora igitabo bise Coup Traps: Why Does Africa Have So Many Coup d'Etat? Mwiri buriro ry'iki gitabo n'umwanzuro wacyo bahamije ko impamvu zashakirwa ku bibazo by'ubugugu bw'abanyafurika aho ugeze ku butegetsi ashaka guhita yigwizaho ibyo ashoboye byose, yarangiza agahamagaza ubwoko bwe bagasangira umugati bitoraguriyeho kugenzura igihugu, noneho ikindi gice gisigaye kikabona ko kizabaho neza ari uko umwe muri bo azaba nawe yageze ku butegetsi, ahasigaye akabasaranganya ibyiza igihugu gitanga di. Bongeye kubihuza n'ubukungu, aho ibihugu byinshi ubutindi n'inzara binuma, ariko bakareba uko abategetsi babayeho nk'Imana n'ibivejuru. Ibyo bigatuma uwo ari we wese yiyumvisha ko gukira ubutindi, akarengane n'ibindi byose bitsikamira umuntu mu buzima busanzwe azabikira ari uko nawe ageze ku butegetsi. Undi muhanga mu bya kudeta Patrick McGowan we yavumbuye ibindi bintu bitatu bitera ihirikwa ry'ubutegetsi. Icya mbere yakise PI, political instability. Ibyo bikaba kudigadiga k'ubuzima rusange kw'igihugu ku buryo kiba kidafite abategetsi bashyiraho imirongo itomoye, umutekano uhamye, ubukungu buhagaze bwuma n'ibindi bituma hatabaho akangononwa muri rubanda. Yavuze kandi ko muri kudeta zo muri Afurika ziterwa n'ibindi bintu bibiri bikomatanye, ari byo TMI, Total Military Intervention, Military Factionism. Icya mbere ngo abategetsi benshi bakora ikosa ryo gufata abasirikare bakabinjiza mu mirimo ya politike, aho bambura butine n'impuzankano za gisirikare, noneho bakayoboka amasuti n'amakaravate mu kinyenga cy'icyubahiro no gukomerwa amashyi. Ibyo rero iyo babihuje n'imbaraga, ubuhanga n'amakuru baba bafite, bongo batekereza gutumbagira mu byubahiro bakabikora babanje kure mu dutsinda tw'ibanga, ari byo military factionism. Iyo hamaze kuremwa ayo matsinda kandi hari bya bibazo Paul Collier na Anke Hoffler bagarutseho ngo tayari kudeta iba yabaye. Icyakongerwa kuri ibyo byose nuko nyuma y'uko Afurika ihawe ubwigenge kudeta nyinshi zakorwaga abari abakoloni b'igihugu bashaka guhindura ubutegetsi bw'umugaragu wabo watangiye kwigira nabi.
uyu muco wadukanywe n'abafaransa cyane, aho byemezwa ko kudeta zose zakozwe mu bihugu byakolonizwaga n'abafaransa zakozwe n'umucurabwenge w'iki gihugu witwa Robert Denard. Uyu ngo mu nyungu z'abafaransa yazengurutse hose muri Afurika agenda ahinduranya ubutegetsi muri za kudeta. Nyamara nubwo abafaransa bagiye bimika abategetsi babo muri za kudeta n'ubujura bw'amatora, ngo muri iki kinyacumi turimo akebo kari kugiwa mugarura, kuko ngo nabo baba ari bubi birukanwa n'abaturage bashyigikiwe n'igihugu cy'Uburusiya cyabijemo. Niyo mpamvu ngo twabibonye tugitangira habaye kudeta hose mu gihugu cyahoze mu kwaha kw'abafaransa, ababihutira guhita babirukana muri wa muryango wabo witwa Francophone uhuza abavuga ururimi rwabo. Ibyo byarabaye muri Mali, muri Burkina Faso, muri Niger, muri Guinea n'ahandi hose byabaye batabyumvikanyeho. Impamvu nyamukuru yongeye gukurura inkundura ya kudeta muri Afurika nko muri cya kibariro cy'igihumbi 1960 kugeza 75 wayishakira mu bibazo biri ku isi. Nta kubishidikanyaho ku isi hose hari ibibazo by'ubukungu bituruka ku ngaruka za COVID-19 no guhangana kw'Abanyamerika n'Abarusiya bahuriye muri Ukraine. Ingaruka ibyo bibazo mpuzamahanga biri gusiga zinimi cy'abahanga mu bukungu bita economic deterioration, ihungabana ry'ubukungu rikabije. Ibi ngo bituma abaturage batera icyizere abategetsi babo, noneho abasirikare bakabibona bwangu biturutse ku mpamvu b'abashakashatsi bakomojeho, bigahita bihwaniramo. Uramutse witegereje ibimenyetso bya kudeta nk'uko abahanga muri iki gikorwa babivuga, wakwemeza ko ahubwo mu bihugu byinshi bya Afurika hakwitegwa n'ibindi bizazane biri imbere. Nk'ubwo wa mwanditsi twatangiranye Naunenahal Singh n'igitabo cye Seizing Power, The Strategic Logic of Military Coups, ahamya ko ikimenyetso cya kudeta cya mbere ari uko mu karere igihugu giherereyemo cyangwa umugabane iyo harimo iyo nkundura nk'iriya yadutse mu burengerazuba, ngo abasirikare bo hirya no hino batangira kumva baratanzwe, bakumva basigaye inyuma, abandi bo mu bindi bihugu bagahamagarana babaza ikibura ngo nabo biyerekane. Urugero, bivugwa ko Kapiteni Ibrahim Traoré wo muri Burkina Faso na Assimi Goïta aribo bari gushuka bagenzi babo mu bindi bihugu. Ibyo ntibitandukane nuko byemezwa ko Mobutu yahoraga mu matwi y'uwitwa Habyarimana mubaza ikibura ngo nawe yifatira ubutegetsi, noneho ngo Colonel Micombero nawe umunsi Habyarimana yafatiyeho ubutegetsi yishimiye bikomeye icyo gikorwa, anamwandikira niba ruwa wasoma mu kinyamakuru cyitwa Kinyamateka cyo muri uwo mwaka. Ikindi kimenyetso ko muri Afurika bishobora gukomeza kugira udubi nuko uriya mugabo ahamya ko ikimenyetso cy'ibura ry'ibiribwa n'ihungabana ry'ubukungu mu buryo bukomeye, ibyo ngo byorohereza ikorwa rya kudeta cyangwa impinduramatwara ya rubanda. Agasoza yemeranya na Patrick McGowan wavuze ko amakosa y'abategetsi benshi ba Afurika yo gufata abasirikare ukabakorera icyitwa total military intervention na military factionism, aho bisanga muri politike aribo bayobora inzego nyinshi za gisivile, ngo birangira n'ubundi bakoze total military intervention na military factionism, noneho yo kwinjira byanyabyo muri politike bakagenzura inzego zose bahere ku mwanya wa president baba babanje gutembagaza. Ku rundi ruhande hari abari gushyigikira kudeta bakayibona nk'umuti mwiza ku bibazo by'abategetsi ba Afurika, noneho hakaduka icyo muri politike bita bloodless push, ihirikwa ry'ubutegetsi ryabazwe neza ntihagira umuntu n'umwe ubigwamo, inzego zigasimburana mu gisa n'amahoro n'amatangazo yo kuvuga ko barunaka bakuweho akaba hagiye kujyaho barunaka mu buryo ubu n'ubu, ngo ibyo biruta amatora henshi mu bihugu bya Afurika n'ubundi atwara umurengera w'amafaranga kandi yuzuyemo uburiganya buhambaye butuma n'amahanga aza kubyivangamo. Kubera izo mpamvu Abarusiya na Wagner yabo yagaragaje umuhate wo gutegura kudeta zitomoye zo muri buriya bwoko bwa bloodless push, ngo bashobora kuzakomeza kwifashishwa n'abasirikare hirya no hino muri Afurika, maze bikarangira abategetsi benshi bisanze mu bihome, abandi bakihungira, maze byose birangire natwe turi kurangiza ikiganiro tunabasezera. Ariko di muretse gato nibutse ko none mwaganuye uyu munsi w'umuganura Rwanda di reka Primo Media Rwanda ibaganuza ibyo mutazi n'amavoma biri ikirenga. Buriya rero ni wumva ngo abantu bari kuganura, ujye umenya ko kuganura ari ukunywa no kurya umusaruro w'amasaka. Nibyo abantu baganura amasaka ntibaganura indi myaka, izindi mbuto ntibaziganura, kuko nk'iyo abantu bagiye gusangira umusaruro waturutse ku buro ntibavuga ko bagiye kuganura, ahubwo babyita umurorano. Dore impamvu buri imbuto ya mbere yageze mu Rwanda n'uburo, izikurikiwe n'amasaka. Izi mbuto zikavamo ibiribwa nk'umutsima kandi zikanavamo ibinyobwa, bityo zigahabwa icyubahiro cyo kuzishengerera no kuzibyinirira mu birori by'umusaruro wazo. Niyo mpamvu hambere abantu basangiraga umusaruro w'izo mbuto bikitwa umurorano n'umuganura. Gusa nyuma y'uko umuco wagiye uvunguka, abantu baje kujya bahuriza hamwe umusaruro w'imbuto zose bakazisangira, bakavuga ko bari kuganura nk'uko mwabigenje hirya. Ushaka ibindi kuri ibi wabisoma mu nyandiko umunyamateka Padiri Muzungu Bernabe yise l'histoire du Rwanda après Nyiginya mu gice cya mbere yise les premiers habitants du Rwanda, neza mu gaka gafite umutwe l'organisation sociale des premiers habitants du Rwanda. Naho umwanditsi Musenyeri Alex Kagame mu gitabo cye Inganji Karinga edition ya kabiri mu gice yise Ingoma Nyiginya mu ijoro, aho yanditse umuzi wa Gihanga mu Rwanda atumuganura wakorwaga na gakondo bakaba abasirikare b'umwami Gihanga ngo mijana, bakayoborwa n'umuhungu Rutsobe waje gukomokwaho n'abatsobe, bakomeje kuramutswa
yibutswa iby'umuganura uko ibihe byagiye bisimburana. Hari ahandi yanditse ati umwaka wa kinyarwanda watangiranaga n'ibihe byo guhinga ukarangirana n'isarura ryo mu mpeshyi, haribwo habaga imihango y'umuganura. Ubwo se nanjye simbaganuje? Ubwo wasangaho kunganuza mugiye kwaduka munshinja kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Murakoze mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda. Bye.